Есть вот это. Вже Христос вже приїхав. Зараз, братан. Viral di media sosial Telegram pada Sabtu 6 Mei 2023 sebuah video menyedihkan pada posisi Angkatan Bersenjata Ukraina, di mana dalam video tersebut memperlihatkan proses evakuasi sejumlah korban yang kalah dalam perang. Tak lain dan tak bukan personel militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Proses evakuasi ini berlangsung di wilayah Bakhmut. Tampak salah satu dari mereka yang menjadi korban sudah dalam keadaan kehilangan nyawa. Sedang sebagian dari mereka masih hidup namun masih dalam keadaan syok dan terluka parah. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Взяли, понесли. Давайте, хто там без того? Твою мать, блядь. Забирайте. Забери. Телефон віддам. Автомат заберите, блядь. Это 5-я штурмовая, пацаны. Пятерка вы? Нет. Вася ебаный есть. Так что, блядь, слышь, по рации сколько, блядь, раненых? Так все, блядь, помог, что ты ехал, потому что там вроде бы может еще 300 будет. Так, стой. Давай, хтось спереду, хто йде? Давай, пішли. Давайте, наперед. Пацаны, кто из передачи? Давай. Жарогучую пизда, нахуй, полная, ебать. Просто пачками привозят, блядь. Rusia melaporkan secara total 416 pesawat Ukraina, 230 helikopter, 3.963 UAV, 421 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 620 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 193.210 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-436.